Sandi nam je stigao goste. Bog Sandi. Bog svima, evo pozdravljam ekipu koja sluša Radio Zaprešić i ja sam među njima. Često kada ovako putujem, onda ja si tako malo vrtim stanice i naravno da naiđem na vas. I onda ostane na Zaprešiću. Ostane na Zaprešiću, stari dobri Zaprešić. Evo. Sandi nam je gost, nam je i bend, odnosno izvođač večeri, pa ajmo mi ukratko, što nije ni tako kratko, imao Sandi u toga. Lijepo da ima. Pazi sad ovo, 80. Sandi nije znao svirati ni jedan instrument, ali bend je ipak bio tu. Bend se zvao Badge i svi članovi prave male bedževe na kojima piše Badge. Da, osnovna škola, neobjašnjivo je to, ja mislim, današnjim klincima, šta je značilo u to vrijeme imati bend. U ono vrijeme značilo imati bend kao otprilike sada da si u isto vrijeme sin od tajkuna, voziš najnoviji Mercedes i potrošiš na večer u nekakvom klubu 500 eura. Evo, ne mora, u ono doba nisi ništa to morao, ali si morao imati bend. Da. Prva Sandijeva ljubav bili su bubnjevi, no ubrzo mu se više svidjela jednostavnost koju pruža gitara. Tada piše prve pjesme novovalnog sadržaja, te nastupa po školskim, a sve više i lokalnim priredbama. Poslije grupe Badge svira gitaru nekoliko bendova, u grupi Uran ostavlja gitaru i postaje glavni vokal tog benda. Grupa Uran svira po raznim demo natjecanjima, osvaja nagrade. Međutim, odlaskom većine članova na služenje vojnog roka, bend se raspada, a Sandin u vojsci ne odustaje od svirke. Upisuje pravni fakultet, ali glazba je jača, te ostaješ do danas apsolvent tamo, jel? Da, još do danas svi oko mene su nešto odvjetnici, to sve skupa, moja ekipa i supruga i njeni roditelji i sve to, ali ja se ne dam. Možeš raditi kaj hoćeš, uvijek će to braniti. Ja sam definitivno onako bojemski odustao od faksa pred sam kraj. Da, to je baš, to mi nikad nije bilo jasno kod ljudi. A muzika je bila od uvijek to što sam htio i meni se desilo upravo ono što pričaju. Mogu si odmah odustati. Da, ovo što ti sad čitaš, što je kao nekakva informacija o tome kako se nije to dogodilo sve skupa preko noći, a većini publike se to činilo da se preko noći desio nekakav moj uspjeh, a prije toga desetak godina svaki dan svirke, nekakve garaža, proba, svega. Ali pazi sad, ovo je meni zanimljivo, ja nisam znao. Na prvoj godini faksa dolazi zanimljiva ponuda heavy metal benda Hard Times, s kojima smo isto imali razgovor s Pištom, i Sandim se pridružio kao vokal. Te sljedeće godinu dana sviraš sa Hard Timeom i pjevaš. Da, to je bilo jako zanimljivo razdoblje, a s Pištom se dan danas i znam i vidimo se tu i tamo i on je skroz jedan pozitivan lik, dobri duh rock'n'rolla ove zemlje. Nikad nije odustao od svih tih svojih ideala, još i škole. Mi se znamo, u kulturu smo išli zajedno u Križanićevu ulicu. Kako se zove sad ta gimnazija, ne znam, ali to je tad bila kultura i umjetnost. Tam je bilo puno tih nekakvih čudnih likova, uključujući i mene. Onda dolaziš u Fantome kad članovi odu u JNA njihovi i godinu dana tam pjevaš i paralelno snimaš svoj materijal. Da, to je bio dvosjekli mač, koliko god se za mene čulo, toliko je bilo tih nekakvih, te sudskih sporova, te ime od menadžera, to smo mi sad novi Fantomi, pa su ovi stari ipak pravi, pa mene je to malo sve skupa zapravo bilo nerviralo i nisam bio sretan oko tih pravnih zavrzlama, ali sam bio sretan dok se svira. Onda si snimao takve svoje sa strane dok niko nije skužio i 92. si izdao prvi album i tamo je najveći ljetni hit bila stvar koja je meni baš super, da sam bio klinac, onda sam baš uživao, Bivši djevojke. Da, to je jedna onako obrada, naravno Lennon McCartney, Beatlesi, ali u jednom našem. Da, baš dobro. Evo da se sjetim ja toga. Ajmo mi dalje o Sandiju. Brojni nastupi po cijeloj Hrvatskoj stvorili su od Sandija iskusnog glazbenika koji na jednom od svojih nastupa 93. sreće svoje kvartovske prijatelje Boy Tronika i Dog Daryela, članove tada vrlo perspektivne, ali ne još i etablirane grupe E.T., koji mu predlažu zanimljivu ideju. Ideja je bila ta da dečki iz E.T.-a remiksiraju postojeću verziju pjesme Ljubav za sve, koja je nastala kao obrada B-mol koncerta Pjetra Iljića Čajkovskog uz tekst Hrvoja Strupara. Da li je to bilo tako, Sandi? Točno tako, sjećam se, u Sokolu su mi došli i ja sam tad bio na nekakvoj mini turneji sa Rajkom Dujmićem. On je svirao klavir, njegovi koncerti po narodnim kazalištima po Hrvatskoj su bili i ja sam ga pratio uz gitaru i to je bilo baš onako super. I onda je on meni dao naravno par minuta svog prostora da ja otpjevam tu Ljubav za sve u nekakvoj rockerskoj verziji na početku.
I to su čuli dečki to kad smo bili nešto u Sokolu, nešto se to zavrtilo i rekli da remiksiraju i oni su to remiksirali i u roku tjedan dana je cijela Hrvatska bila pod pjesmom Ljubav za sve, opsadno stanje. Da, i nastoji dance. Da, pa to je bilo, ja sam zapravo krivac glavni za sve to skupa. Znači i Tijevci su obradili tu moju pjesmu i mi smo to zajedno lansirali i onda je tek krenula poslije toga, tek je 12 sati. Sjećam se da je tad bila i Sunny Day od Nene Belana i sve je to bilo nekako u tom plesnom ritmu i tak se to kao dance oformilo, mada ja taj izraz dance u principu ne volim jer ono dance je bio, znači 70-ih su Rolling Stonesi bili dance jer se uz to plesalo, ne? Onda 80-ih Duran valjda isto bio dance. Zna se kaj je kod nas dance. Da, to se tako veli. Sandy i Ljubav za sve. A nakon toga je došla pjesma Nebo, koja također je oborila sve rekorde slušanosti. Da, pa ja dan danas ne mogu vjerovati, neki se nisu ni rodili tad još, a ta pjesma dan danas i dalje je aktualna i dalje ljudi znaju i to mi je jako drago. Evo, pa čujmo to Nebo. Ajmo se sjetiti toga. Nakon Ljubavi za sve i Neba slijedi velika hrvatska turneja. Sandy izdaje jedan od najprodavanijih albuma u hrvatskoj glazbenoj industriji pod nazivom U tvojim mislima. 1995. godine Sandy se zaljubljuje u tadašnju Miss Hrvatske Branku Bebić te joj posvećuje pjesmu Žena budi mi ti, kojom ju je zaprosio pred cijelom hrvatskom javnošću. Ljubav je bila toliko jaka da Sandy na vrhuncu karijere otkazuje suradnju svom menadžeru te se seli u Pariz, da bi sa svom djevojkom ženom se povukao u intimu. Mladi lud se kaže. No, baš sam onak, baš tako, nemaš tu šta drugo reći. Pa ne, jednostavno ja kad sam to otišao u Pariz, ja sam išao malo računat, 5 punih godina nisam imao slobodan vikend. Znači 5 godina, nijedan slobodan vikend, petak ili subotu da bi slučajno gledao televiziju doma ili nešto tako. I nekakvih 10-ak novih godina nisam uopće znao šta je dočekat novu godinu. Ja sam morao jednostavno malo stati na loptu i napraviti pauzu jer je tako mljeo... Ovo je baš bilo romantično, sad se to sve u stvari... Da, pa je, ja mislim da je. Tak, ja sam romantičan tip, ne mogu si pomoći. A si onda zbog ljubavi to napravio ili zbog toga što si bio preumoran? Pa zbog toga što sam navikao na adrenalin i da se stalno nešto događa, a bio sam zaljubljen i onda me adrenalin pucao na tu foru i onda sam mislio da mi jednostavno ne bude dosadno bez karijere, da ću uživati u ljubavi. I uživao sam, naravno, ne bi ništa mijenjao od toga, danas bi vjerojatno napravio istu stvar. Koliko dugo je trajalo? Koje? Veza sa Brankom? Nekih 3 godine, 3,5, 4, tako. Dobro. Pa taman, okej. Da nastanu dobre pjesme. Da, važno da ti nije žao, to je onak bitno u tim svim stvarima. Ne, sve to tako trebalo biti kako je i ja sam jako sretan da sam to proživio i to je jedan jako zanimljiv period mog života. Kad sam bio s njom u Parizu, nismo mi samo u Parizu bili, nego i New York i Milano i Minhen, par mjeseci nekakvih i svuda, tako da sam se sretao stvarno sa tom modnom elitom nekakvom, pa sam vidio kako to sve skupa funkcionira, što mi je bilo jako zanimljivo vidjeti te sve nekakve zvijezde, prave, ne ove naše, nego baš prave. Ali i kako se oni ponašaju i kako to sve skupa funkcionira i družio sam se s nekima i super mi je to bilo za vidjeti kako su svi zapravo koji su uspjeli u životu vrlo normalni. Da, kod nas znam sretat neke ljude koji nisu napravili ni blizu onog što su planirali u životu u muzičkom smislu i ti su malo zeznuti. Da. A i u bilo kojem drugom ovom. Vjerojatno u segmentu, da. Nakon toga ti izlazi album Neka trese, neka udara, ali ga nisi baš kao dobro promovirao. Ali nema veze, Žena budi mi ti je ostala. Pa Žena budi mi ti je ostala, a kad dođe proljeće je ostala do dan danas, lijepa, onako velika. Znači i Malena je tamo? Ne, Malena je tek na albumu poslije 98. 9. kad je to bilo. Dobro. A ovo je bilo onako, taj album je prezasjenila ta pjesma Žena budi mi ti, bilo tu još dobrih pjesama, ali eto, ta pjesma je bila... Ali ona druga Malena ti je na tom albumu. Da, ona nekakva smiješna. Da, pa znam da se sjećam. Smiješna Malena, ja sam mislio kad sam napravio ovu Malenu da je ne nazovem tako, ali je sama od sebe vukla na to i nisam si mogao pomoći. Tako da imam 2 pjesme Malena
ali ovo jedna je jako bez veze i djetinjasta, dječja, ne znam. Ajmo mi čuti žena, budi mi ti, to je bio hit. Ajmo još malo o ovom starom Sandi, onda ćemo o novom Sandiju pričati. Po povratku iz Pariza snima pjesmu Vrijeme novih ljubavi, u kojoj ponovo je angažiran Boytronic iz IT-a i slijedi zanimljiv povratnički koncert koji je zabilježen na nosaču zvuka jednostavno nazvanim Unplugged. Baš odličan jedan album Sandijev. Pa hvala, da, ali ja sam jako ponosan na taj album koji baš ne zna puno publike. Tad je bila ona MTV-evska pošast za Unplugged koncertima što sam ja jako pratio i sve skupa. Onda sam ja rekao da je baš fora zapravo kako mene doživljavaju kao dance nekakvog izvođača, da sve te pjesme napravimo u totalno Unplugged varijanti i meni je to bilo fenomenalno. Tu su svirali većina ljudi iz benda Song Killers koji su me u to vrijeme pratili i na većim svirkama. Ne, što isto nisam znao, recimo. Da, i to je bilo fantastično meni, odsvirano i sve skupa, baš wow. Tako da, eto, taj Unplugged nažalost nije prošao onako kak sam ja mislio da bude, ali fakat je baš umjetnički nekako to. Nakon toga sa starim prijateljem Antom Pesotićem 98. snimaš album Neke pjesme ljubavni, pa nakon toga osvajaš Grand Prix radijskog festivala s pjesmom Sunce moje to si ti, 2000. album Navike, 2001. Sve je tu. To je to do tih 2000-ih retroton, onda ovo novo ćemo sad nešto moderno. A da, ovo je onda ajme ću to Vrijeme novih ljubavi. Vrijeme novih ljubavi je da onako sa gudačkim kvartetom i sa tim dečkima. Pegi je svirao klavir, Ante bas, tako, ta ekipa, zbor iz crkve sam imao ženski, svašta nešto je tu bilo. Ajmo čuti. Eto, Vrijeme novih ljubavi, može. Sad vi recite da to ne zvuči dobro. Hvala. Je, to je uživo sve i baš onako meni je to sjelo u ono doba. I ovo što kažeš, onda smo Ante Pecotić koji je danas naravno eminentni glazbenik i potpredsjednik Hrvatskog društva skladatelja i svega. Nas dvojica smo stvarno frendovi jako dugo i u to doba smo 98. smo krenuli zajedno kao u produkciju. On se učio zapravo na meni, a ja sam to podržao da se uči na meni, a smo nas zajedno slagali taj album Neke pjesme ljubavne gdje je i Malena i Pjevaj sve sam u nju mi ne dira i Sunce moje to si ti i tako pjesme koje su fino prošle za to doba i mislim da smo to jako dobro napravili. Zajedno smo produkciju potpisali jer smo oba dva se učili, a onda je on naučio, a ja sam ostao u pjesmama, a on se dao u produkciju i odlično. I dan danas radimo. Jedno pitanje, to me baš zanimalo, onak dosta, zašto nema best ofa nikakvog nikad? Vidiš, tu isto bi rekao da je to možda greška neko ko nije napravio marketing kako treba. Izašao je 2010. Da. Moj best of koji sam napravio sa Elvisom Stanićem, našim eminentnim to čak ni na tvojoj stranici ne piše. Džezerom i ali to je toliko nekomercijalno, onako je malo je najsličnije možda tom albumu Unplugged. Ja sam nekakve svoje najdraže pjesme koje nisu možda best of u hitoidnom smislu, ali su best of u mojoj glavi. Pa smo to napravili. Elvis je inzistirao na tome da ne čuje kako je to zvučalo studijski inače, jer nije pratio, baš znao je neke moje pjesme, ali nije baš tako pomno pratio ove neke. I uglavnom ja sam mu to svirao na gitaru onako autorski, a on ih je napravio wow i to je taj album, zove se Sve što imam i to je nekakva vrst best ofa. Zadnji album ti je izašao 2013, ali je? 12. još, ali kasnim. Ja sam rekao svake 2 godine, a evo sad je 3 će biti. Znači snima se novi album, to je pitanje. Snima se, evo, pred kraje 6 pjesama je gotovo, sad još moramo napraviti 4, ali imamo ih u glavi, znamo šta radimo. Hajde sad malo biraš svoje pjesme prije nego što počneš birati ove XU pjesme. Pa ja bih htio evo da čujemo pjesmu još jedna o njoj, ako je imamo, zato što je to pjesma koja je eto zadnji single i naravno da će biti na sljedećem albumu. Ta pjesma, ja sam jako ponosan na nju jer sam autor i muzike i teksta, ovo ljeto me nešto pukla inspiracija, tako da će skoro cijeli album biti zapravo od prošlog ljeta. Koliko ima tvojih baš tak pjesama gdje pišeš i glazbu i tekst i sve? Pa sve,
Baš sve ti sve pišeš. Nemaš, u nikog nisi uzeo, nikom ne daš sve. A možda će Ante napraviti jednu glazbu, nešto mi je predočio ovih dana, baš da ima jednu ideju. Super, a ja ću tekst. Još jedno o njoj, baš one Sandy u onom svom starom najboljem izdanju. Pa nekako, svašta sam ja pokušavao biti duhoviti nešto to, ali očito me ljudi doživljavaju kroz ove ljubavne pjesme najbolje i tu nekako, tu sam doma, tu funkcioniram dobro, tako da će album biti poprilično prepun ovakvih pjesama, još ovakvih radimo. Da, to je to. Dosta si po Srbiji bio, upoznao si tamo dosta ljudi, s obzirom da je ovo Retroton, kak je bilo? Đorđetom Balaševićem si se upoznao sa... Pa kako sam ja, kao i svi naravno ovdje, nisam znao uopće šta se događa tamo u ovim 90-ima, ratnim godinama. Nisam znao da su toliko oni tamo popušili moju muziku i da su te toliko me vrtili po televizijama, radijima, da sam upoznao mog velikog idola Đorđa Balaševića, stvarno dan danas to potpisujem onako da je on bi trebao ući u udžbenike koliko je napravio pametnih i dobrih pjesama i antiratnih i tako sve skupa. On je jedan lik koji to ćemo slušati poslije. Da. Ali bi mogli čak i nekog Balaševića malo da prekinemo Sandija. Već smo to 5 pjesma od Sandija. Rekao sam mi poslije, nisam još smislio jednu. Da. Ajde smisli neku Balaševiću. On me zvao da dođem na 18. rođendan njegove kćerke, što mi je bila izuzetna čast i naravno da sam otišao, bio kod njega tjedan dana doma i pričao svemu i svačemu. Naravno, muzičkih tema nije nedostajalo. Da. I tako, i onda sam skužio da tamo zapravo ljudi glazbu doživljavaju dublje, nekako bi rekao, koliko god oni imaju manje novaca od nas, ali sve daju za zabavu i za glazbu i tu nema, to je ko kruh i mlijeko, to se mora otići na nekakav koncert, kupiti CD i takve stvari i onda me to poprilično ponijelo, bilo tako da sam i tamo čak napravio jedan album koji je opet očekivalo bi se da to tamo ide, ta produkcija koju radi sad i Severina i to, ali ja sam napravio s Aleksandrom Kovač sa kćerkom od Kornelija Kovača jedan album koji je onako pun pop tih balada, fora koji nikako nije prošao jer je bio skroz onako u nekakvom umjetničkom filmu, nije bio baš komercijalan, ali eto, bilo prošlo. Da, ajmo još jednu tvoju, pa onda ćeš smisliti nekog dobrog Balaševića koju ćemo ova Večera s doručkom. Igor, može? Evo, Večera s doručkom, to je valjda onako fora meni pjesma sa prošlog albuma, mada ima ih još, taj prošli album je super prošao, ali evo, Večera s doručkom je najrokerske, s njom najčešće otvaramo koncerte. Stalno taj Sandy ovdje, pa ja ne znam šta je to. Zvali ste me, nisam ja ništa kriv. Ajmo malo, mi umjesto da slušamo Sandy, idemo slušati njegov ukus eksiju glazbe. Eto pa to je jako sad teško, ja sam se stvarno naslušao ja sam zapravo ispekao zanat na tulumima koliko god to bilo, a na tulumima se radilo to tako nekad da uputimo malo mlađe, dođeš s gitarom i s bocom vina i tako dođu svi iz škole, nekakvi pozvani i onda vi tam svi cugate i onda ja izvadi neku gitaru ko zna svirati i onda se sjeti svega čeg zna, tako da sam ja postao jedan svojevrsni jukebox tog doba. Jer sam morao sve pjesme znati iz tog. Dačno tako, ja sviram, a onda me nekakva cura gleda, onda nekakav friend ode s njom, onda s drugom, onda ja ostanem sam i onda tak dalje sviram. I na kraju zbariš misle. Eto, ja sam odabrao, kad smo već spomenuli tog Balaševića, on mi je stvarno veliki idol i kad ja budem velik jednog dana, onda ću ja to tako možda. On je izuzetno pametan i svaka riječ gađa točno u srce i eto, pjesma na posljetku mi je jedna od najboljih njegovih ikad, pa onda evo, da je čujemo.